Assalamualaikum warahmatullahi tepang deui ya jeung si emak ye cenah keur ngabedalkeun situ ye baraya keur meujeuhna halodo panjang cenah ye situ narek dibedolkeun. Kenaon ya mak? Ya balong warisan dibedahkeun. Ngabedalkeun balong ya teh. Nah dibedolkeun ya mak. Si emak ngabedalkeun balong guys teu beja-beja. Aki ningali heula. Waduh sieun rame. Ini siapa nih? Hai. Mana Lip? Mana Aspan? Wow. Usaha ya? Abah. Turun deh gak tugas menang bati ya. Tapi sekalian mak, hiji dah yang menang kan. Kan arisin tuh mah. Lagi menang beresetan ya. Oh ya, tidak. Lauk nalunya kan sekitar gede nak. Gila lagi ya. Ini mulai buat. Ayo kalian ke mana? Turun. Mana? Mana? Biasa motor-motor. Lain. Biasa karena Halo. Mau mana tekan ke mana ya? Mana mau mana? Ya make sempak ke makanan. Mari tuh ke tempat situ. Tuh, semua tuh, itu. Itu pakai sarung itu. Ih, banyak. Laju mak menang naon mak? Menang naon? Menang ka isin lautan. Kemana ya laukna? Situ sakit tuh gede. Laukna nih nggak ada satupun. Karek ayah keluar lauk emas. Bobo ya ikannya. Wow. Oh, capeknya jatuh. Belum ada yang dapat lagi. Sangkilang dibedolkeun. Ular ya. Dek. Tuh ular tengok tuh. Ih. Gimana nanti masuk kena? Oh, lihat ini mah. Laju mereka mana yang naon mak? Oh selabu ih. Sana, nah, ya. Tuh ada ular tuh. Ih, mau naik ularnya. Dan tuh ular dan. Tuh. Nah, ularnya. Tuh. Nah namanya cangcut. Ada cangcut ya? Enggak, itu plastik. Mak, dadah. Menang naon?
Lagi di mana tadi? Puasa. Oh, sabar. Nun, tadi mah.